Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis o sa tanan nga mga igsuon nato nga mga namati na binagyod sa atong mga igsuong mga subanin nga ana karon dinha sa mga lain-lain nga mga lugar. Ako si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad, ang Arsobispo sa Osamis. Lumbia Gandaw sa Dalta, dalang mo si Seminaryan Benny Tabamo, ganat sa Banwa na Tulyo, Dapipalat. Salamat kaayo Seminaryan Benny Cabiara Tabamo nga ania ikaw. Ako gusto nga ang pulong sa Dios mahiabot usab sa ato nga mga igsuon nga subanin ug mao nga ato kining gihimong maong programa. Dapipalat sa Dalta. Ako ato ning gihimo ang atong pag-istoryahanay aron atong mahatagan o katin-awan ang matong mga igsuon nga subanin bahin sa atong pagtuong Katoliko Romano. Ini na paglipok namon, ijin pagbagay sa nan na aron da masunan amo sa dini nagbala na Gandaw. Ato kining sugdan pinagi sa atong paghinumdum sa pagsulod ni Hesus didto sa Jerusalem. Ili pagsuguran ta namon sa paksalad sa nitag gambabadya sa banwa ng Jerusalem. O kadto mao ang sinugdanan sa gitawag og Semana Santa. Kato dama suguran sa pagtawagan nita na balaan ni Gandaw. Ang pagsulod ni Hesus, nalipay kayo ang mga tao, namakpak sila, misyagit og mingon, Hosana sa anak ni David. Pagsalad ni Jesus, miglaliyag sa mga gatawnan. Bo ijin migpalakpakan bo migsyagitan sa nila. Unya, ang mga katawhan nalipay kayo kay ilang pagtuo si Hesus usaman ka Mesiyas nga maoy mulumpag sa Romanhon nga kagamhanan. Boy gatawnan miglaliyag to galing kay mison na masanilan naginis ng gambabadya ijin pagluwasan sa nila. Tungod kay ang mga Hudiyo kaniadto gilupig man gi panamastamasan ug ang gobyerno wala man mohatag og kaayuhan kay pabor man sa mga Romano o sila nahimo nga slaves, mga ulipon. Suban ay Hudyo saguna ijin iglupiganan sa nga gataw bo ijin nagbatas sa nilan andi ale masunan sa nga gataw. Munang nalipay kayo sila o ilang gipakpakan kay niabot na ang Mesiyas. Bo miglaliyag ilan to galing bo lakpakanan kay miratang na so gambabadya na magluwasan sa nilan. Unya, giklaro ni Hesus nga dili siya usa ka political Messiah. Migtalo ni gambabadya na andiya sa politiko ejin ni batas sa nilan. Kay siya mao man ang spiritual Messiah. Ijaa gimod na gambabadya. Mao nga sa Domingo Santo, sa Domingo ang unang adlaw sa Semana Santa, mao ang malipayon nga pagsulod ni Hesus sa Jerusalem. Ini Domingo nagbalaan ni Gandaw, ijin man pagsugod sa pagsalad sa gambabadya sa Jerusalem. Unya ngadtong sa Lunes Santo na usab mao kadto ang mensahe sa Lunes Santo sa atong ebanghelyo mao nga giklaro ni Hesus ang kabililhon sa panaghigalaay. Sa Lunes Santo ni Gandaw ijin ang gambabadya magtalo sa nilan na ini pagparay sa nila na gataw ijin mason bo magbal sa nilan. Importante gyud gayo ang panaghigalaay
dili lamang sa mga sa mga tao nga atong amigog amiga, pero ang mensahe sa pagkahinigala ay anha usab nato ibutang sa atong pamilya. Pagtalo nin ijin pagkarumanan sa nga gatawnan, ijin dama sugle buglibon, ijin pagpudyoan ta dinhi. Sa ato pa di ay importante diya sa banay ang panaghigalaay. Sanita pa ijin sa gitag pamilya itale maglaliyagan ugali. Mao na nga ang asawag bana, importante kayo nga sila suod nga higala. Ijin ni sawanan bo ni bana din magmahal sa sanilan. O ang mga igsuon usab, importante nga dunay tinuod nga panaghigalaay. Buig magpatad nan ijan pagmahal sa nila nag kapataran. Mao ni nga si Jesus mao gyud ang nibisita nila ni Martha, ni Maria ug ni Lazaro tungod kay ang panaghigalaay usaman kapag pakita sa gugma. Ijin san gambabadya sanita miglakanang ijin Maria bo Marta Og si Lazaro. bo Lazaro. Ang sa ako nagikasulti nga ang pagbisita ni Jesus mo'y pagpakita sa iyang gugma nga maoy timaan sa panaghigalaay. Din pagtaluanan pagmahalan nita ijin pagsugod sa nitag karumanan. O mao kana ang mensahe sa Lunes Santo. Ijanda pagtalo sa Lunes na gandaw. O sa Martes Santo usab atong pamalandungan nga si Jesus nga si Judas dunay plano nga mubudhi mo traidor ni Jesus. Ijin sa Martes na gandaw karangag ita ni si Judas ironig balatan na tudyo sa gitag gababadya. O kita sayod nga ang pagbudhi dili gyud maayo. Buita misunan na pagtalo nagbalatan sa gababadya andi ale gampuya. Kay kung kita mubudhi sa ato nga mga amigo, sakit kayo kana sa atong kinabuhi. Buita magtalo na balatan sa nitag karumanan hindi agid gampay tugaling sa nitag kinabuhi. Mao na nga dili gyud maayo nga mutraidor ang amigo ug amiga sa usag-usa. Ijin di gampiya tugaling pagtalo nagblat sa nitag gatawnan. Kay kini kung pagtraidor pamaagi man pud ni sa pagpamakak. Ijin pagtalo nagblat sa nita gatawnan iron ini sa nita dairo kapapyanan. Mao na nga dili gyud nato nga buhaton nga idol si Judas kay siya gabudhi man sa atong Ginoo. Hindi lay ta magbal na pag tahuran si Judas kay ijin si Judas may talo nagblatan sa nitag gambabadya. Mao kana ang nahitabo sa Martes Santo. Sa Miyerkules Santo ato nga gipamalandungan na usab ang paghitabo diin si Judas nibaligya na gayud kang Hesus ngadto sa kadagkuan nga mga pari sa gobyerno niya ng panahona. Sa Miyerkules Santo ibilaan ng gandaw ijin si Judas mig saluinan sa salapi sa ini pagtahuran si
gambabadya nita. Iyang gibaligya ang atong Ginoo sa 30 pieces of silver. Migsaluyan gambabadya nita sa 30 nagsalapi. Sakit kayo ka na tungod kay ang gihimo pagayod niya nga timaan Gampait to galing kay ijin agtimaanan, kay ang pagbudhi niya iya mang gipaagi sa halok ngadto sa atong Ginoo. pagbudhianan mi garat mirawi sa paghalukanan. Dala ning komedya ha, pero pagbantay day mo sa halok kay dili di ay tanang halok nga timaan sa paghigugma. Di pasiawan ta ni dia bral nag paghalukan ijin na timaanan sa mitag pagmahalan. Mao kadto ang panghitabo sa Miyerkules Santo. Ang sa Huwebes Santo gitawag kini o katapusang panihapon ni Hesus uban sa mga apostoles. Huwebes na gandaw, tinawag ijin ni katapusan ni pamangan sa duma ni nita gambabadya. O dinha usab sa katapusang panihapon, iya usab nga gihatagan og gahom ang mga apostoles o gihimo niya nga mga pari. Salad nilang pagpamanganan, binagadyan sa nita gambabadya di nagapustolis sa kanila na pagparawa sa nga blata nagataw. Unya, iya yung giklaro pod nga ang pagkapari mao ang pag-alagad. Diyan piktalo ni sanita pagkapari magtinuray raman nita ni pagparay. Unya, mauto nga ang atong Ginoo mihimo sa paghugas sa mga tiil sa mga apostoles o sa mga pari nga iyang gitudlo. Ijin nagnita gambabadya may lamuan sa nila nagpaa. Unya, sa dihang si Jesus miadto kang Pedro, Gambabadya migpaagaw ni Pedro. hugasan na unta ni Jesus ang tiil ni Pedro. Piglamuan ang tanan paanan ni Pedro. Pero si Pedro mingon, ayaw Ginoo. Languron si Pedro migtalo na hindi ako pagsugutan. Mingon siya, imo ba di akong hugasan Ginoo? Migtalo ijin na piglamuan mo gambabadya. Og si Jesus mingon, kung dili ka magpahugas kanako, dili ka mamahimong akong disipulo. Bo gambabadya migtalo bo hindi ako paglamuan ni paanan, hindi ako tinawag ni Gapostoles. Unya, sa diha nga nasabtan ni Pedro nga ang pagka-apostoles mauday ang paghugas sa tiil, gipasabot nga moalagad, mingon na pud si Pedro nga dili lang akong tiil mo yung hugasan, kundi iapil ang akong ulo. Languron si Pedro may mison da diali paanan ta din paglamuan migtalo ijin na din sa tibukan ni lawasan. Kini duna kini kahulugan ngano nga gihugasan ni Jesus ang tiil, unya ngadto kang Pedro iyang giapil ang ulo pagligo si Pedro. Iron pag sabutan si Pedro bigliguan sa gambabadya. Tungod kay ang tiil nga gihugasan gipasabot nga siya mulakaw aron musangyaw. Paanag nilamuan ijin si paana makpanawbo magtalo sa ngagataw. Unya sa diha nga ang ulo gihugasan na usab ni Jesus
ang ulo ni Pedro, nagkahulugan kini nga si Pedro mao ang mamahimong hari, propeta o pari. Ijin si Pedro, piglamuan naggulunan, ijin misunan ita, binagadyan, pagkapari, pagkahari, o Propeta. pagkapropeta. Mao kini ang ato nga hinumduman sa Huwebes Santo. Din si Jesus mihimo sa katapusang panihapon, mihugas sa mga tiil sa mga apostoles, kay iya man nga gihimo sila nga pari, ug ang pari moalagad sa katawhan. Ini dilimdiman ta sa gandaw nagbibis na ijin sa gumbabadya migduma sa nilan sa pagpanganan, ijan pigbagay sa nilan nagkapapyanan. Mori kita sa Biyernes Santo. Ini na ita sa Bernes na gandaw. Sa Biyernes Santo, ang atong Ginoo miatubang kang Poncio Pilato. Dita gambabadya miwitan ta Poncio Pilato. O si Poncio Pilato mihimo usa ka hukom nga siya ipalansang sa krus. Poncio Pilato migbagay na talo sa nilan gambabadya sa nita pagbatangan sa krus. Ari kita sa Sabado de Gloria. Kining Sabado de Gloria mao kini ang gabi diin kita miabot ang gabi nga milaom nga adunay pagkabanhaw. Ini na ita sa Sabado ni Gandaw, din ita Milaom mi lauman na dunay pagkabanhaw. iron ni pagkabuhiran. Mao na nga dunay duha sa Sabado de Gloria, dunay duha ka importante nga gipanalanginan niining Sabado de Gloria. Ini na Sabado na Gandaw, iron ni duwa ni pagtalo. Gipanalanginan sa pari ang bag-ong tubig. Binagadyan bago ni tubig. Unsa may kahulugan niining bag-ong tubig? Tama miksabot nini. Ang kahulugan na ni mao nga si Jesus nga nabanhaw mo'y muhatag og tubig nga katagbawan alang sa atong kinabuhi. Miksabot nini na ini nak tubig magbagay sa ngitag bago na nabuhi. Nga si Jesus kung mo dawat kita sa tubig nga ihatag ni Jesus, dili na gyud kita uhawon. Gamabadya talo na ijin rawat kita sa tubig, diyan na ita paglawawan. Nya ang ikaduha nga seremonyas, kaya ato namang gipanalanginan ang tubig, ang ikaduha nga seremonyas mauna usab ang pagpanalangin sa bag-ong kalayo. Ijin ay ikaruwa na pagbalan, ijan pagbagay, pagbalan si bago ni Gapoy. Ang kalayo, gapasabot nga sa pagkabanhaw ni Jesus, siya ang muusab sa atong kinabuhi. Gapoy, may kasabot sanan na ijin pagkabanhaw sa nita gambabadya. Hinaot nga kining mga balaang mga adlaw atong hatagan o dakong kahulugan sa atong kinabuhi. Nita ni balaan ni Gandaw, itag dilimdiman na bagadyan sa nitag gumbagal ni bili sanan. Akong usbon nga si Jesus mao ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Pag-ausapan sanan, gambabadya sa nita, matud ni gataw o matud ni gambabadya. Tungod kay sa gugma gipakataw sa Ginoo o gipadala si Jesus aron muluwas sa katawhan. Kijin sa pagmahalang sanitan,
binagay sa nita gambabadya ibatanan. Salamat kayo, Seminarian Benny Cabiara Tabamo, nga taga Barangay Tulyok, Oroqueta. Nga ang iyang mama, mausab si Elmi Tabamo, nga karon atua nga trabaho sa Riyadh. Dapi palad bo sa niya Bishop, dapi palad sagdal na may kanangag sa nita na pigtalo namon. Ang iya pong mga igsuon ni nining ato karon nga ning akong kauban karon nga sa Seminarian Benny Cabiera Tabamo, ang iyang igsuon mao sila si Vincent Tabamo ug si EJ Benz Tabamo. Busa salamat kaayo, iampo ang inyong igsuon nga magmulahutay aron mamahimong pari. Oral palad-palad sagdalta. Salamat kayo, Seminarian Benny Cabiara Tabamo. O karong panahon na, karong yugtua, ato tingali nga tubagon ang pangutana sa ato nga igsuon sa DXDD nga si Mr. Manuel Ronquillo Jr. Bishop, good morning. Seminarian Benny. Ben. Bishop, labi na karon, no? Yung sa simbahan na, sa moderno nga panahon, no, ang gining sa Semana Santa, wala bang na mga tao na usap na ginanay ka namang dahil na nila paglantaw. Yun sa nato ni, sa simbahan, ang mapagili mo ang kining maong simanahan, kining malaan na Semana Santa. Mao ni nga atong gipaning kamutan nga masibya o mahatagan og kalinaw ang ato nga mga katawhan. Ijin paningkamutan sanan, ijin pagbagay sa nilan na kapapayanan bo masunan sa nilan initag pigtalo. Nga importante kaayo nga dili na to haluan, dili na to sagulan og mga plano nga sukwahi sa ato nga mga pagtulunan sa Semana Santa. Ijin India ita pagsagulan sa nita dia balata nagbagbal ni salad ni bala ni gandaw. Mao na nga ako yung hangyo nga ang Semana Santa ato yung balaanon. Bo ginanjo ita ni bala ni gandaw na ita pagsambahan. Dili kay magplano na hinuon kita nga moadto noon sa dagat aron magaligo unya atong nakalintad ang ato nga mga obligasyon sa simbahan. Andi alita makpanaw na ijin sa dagat bo magligo-ligo ita rito. Importante kaayo nga kana bitong i-focus ato gyud nga ipunting ato gyud nga iklaro ang atong mga panghunahuna sa mga pamaagi aron kita mabalaan ug mamahimong balaan ang Semana Santa. Ita pangilabuhan na magbal ita sumara sini bala ni gandaw. Unya kining ato gyud nga puy-an labi na gayud ang Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado de Gloria ug ang pagkabanhaw sa Ginoo. Pagpudyoan rama ita inin sa Huwebes na gandaw bo Biyernes na gandaw bo sa Sabado na gandaw ijin si gamabadya nita makbanhaw. Mao na nga usbon ko dili na to haluan, dili na to sagulan og mga plano nga wala mahapunting, wala gyud ma-focus sa mga gimbuhaton dinha sa simbahan aron mahimo kitang balaan. Itag dilimdiman na hindi ita magbal na balatan salad ni balaan ni gandaw. Archbishop, yun sa nato sa pagkarabang na yun yung ban ng mga tao na pinagkaroon ng Semana Santa. Dahil ilang tubo, may mga kaum-kaum, mga anting-anting, gininyo nila. Yun sa nato din sa simbahan. Una sa tanan yun, ang anting-anting, si Jesus o ngayon ay mo'y atong anting-anting.
Muna nga ang mga habak, di ko na pwede. Kuna sa dal, ijin sa nita naggahaman, sugang babadyada initag gahaman. Muna nga ang ato yun hinumduman nga si Jesus mao ang the way, the truth, and the life. Siya ang dalan, siya ang kamatuoran, ug ang dalan sa kinabuhing dayon. Itag dilimdiman, igambabadya dama, sa pagpanaw ita, nagkarumanan sa gambabadya. So mauna nga kanang walay tay laing anting-anting, si Jesus lamang ang matuod nga Dios ug matuod nga tao. Andiale, jin ubanig, gambabadya, gambabadya sanita, ijin rama ay gahaman tugalit. Okay, Archbishop, gitugot na ba magyapon sa simbahan ka? Kada magpalansan sa krus, palansan o daw awat kitila ang atuang Ginoo sa palansan. Pinapa magyapon na karon na nila. Didaksig pa magyapon na. Wala gyud mudasig ang simbahan nga magpalansang ta sa krus. Ang gidasig sa simbahan mao nga ato nga kuhaon atong kuhaon ang ato nga kasalanan dili pinaagi sa pagpalansang sa krus. Diyan dama andiya nagtalo sambahan sanita na pagbalansangan sanita sa kuros kay ijin nagtalo dama uwitan sanita salana. Mao nga ang pagbalansang sa krus wala na yun na gidasig sa simbahan kundili kita gipahinumduman nga ang tinuod nga pagsakripisyo mao ang pagtalikod sa atong mga kasalanan. Ijin paglansangan sa krus andiya di pagdasigan sa gitak sambahan kay ijin dama nagtalo dama marani gandaw ijin sa pagliyo sanita ni salanan. Okay. Kasi lang talaga, Archbishop, mas daghan ang mga tao mga pinanang sa Biyernes Santo na yun. Kaysa at log yung sa pagkabanhaw na sa Domingo. Mao na nga ato yung hinumduman nga si Jesus mihatag kanato og pagkaon nga mao ang Eucharistia. Itag dilimdiman nitag gambabadya mig bagay na panganan sanita ijin sa Eucharistia. Unya ang sentro gyud sa Semana Santa dili ang kamatayon ni Jesus. Aktalo nini na bala ni gandaw hindi ali pagkamatayan sa nitag gambabadya. Dili kamatayon ni Jesus kundi ang pagkabanhaw ni Jesus din iyang gibuntog ang kamatayon. Hindi sa kamatayan sa nitag gambabadya kundi dama sa pagkabanhaw sa nitag gambabadya. Mao nay atong hinumduman, mao na nga ang Biyernes Santo di ay tungod kay ang hunahuna sa katawhan nga ilang gi-focus lamang ang kamatayon pero wala ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Hindi ali pagtalo na sa pagkamatayan sa nitag gambabadya. Mao man bitaw nga sa Biyernes Santo walay misa tungod kay ang kamatayon ni Jesus dili man ang focus sa ato nga pagsaulog sa Semana Santa. Ijin business na gandaw dairo na misa kay andiya maitaning talo sa pagkamatayan sa nitag gambabadya. Pero ato yung hinumduman nga ang kinatibuk-an sa pagtulunan sa simbahan mao gyud ang pag-antos, pagkamatay ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ijin itag dilimdiman sa kanunay ijin pagka tao bo Pag-antos. pag-antusan bo pagkabanhaw sa nitag gambabadya. Mao ni ang istorya sa atong kaluwasan nga
dili nato i-focus, dili nato ipunting sa Biyernes Santo, kundi i-appeal labi na gayud ang pagkabanhaw sa tong Ginoo. Ijin pagtalo na pagkapil sa nita ng pangnabuhian ta ni kapipyanan. Archbishop, salamat sa ideyo na kaban na mo sa Ministra Benny. Benny. Siguro ay pabot na lang sa paglag ko sa mensahe ni kasaulogan sa simana. Salad ni bala ni Gandaw Itali maglin ng buhi ijin pagbalansa bala ni Gandaw kung magbalita ng gampia bo maglaliyag to galing ni gambabadya sa nita. Salamat kaayo atong hinumduman nga ang balaang adlaw, mga balaang adlaw mao'y pamaagi aron kita mubalik sa Ginoo. Kay maumang yun kini ang rason ngano nga atong Ginoo nagpakamatay tungod sa gugma o kita gidasig o giingnan balik kita sa Ginoo. Hinaot nga mao kini atong mahinumduman niining mga balaan nga mga adlaw. Sa katapusan ako moingon hinaot nga kamo naghimo na sa pagkumpisal tungod kay mao man kini ang konkretong pamaagi din atong gipakita ang ato nga pagpakamatay sa sala aron atong dawaton og mabanhaw kita sa kinabuhing dayon. Bral palad-palad sa dalta na ijin mikanangag na namon ijin sa banwa sa nami bo sa buwid na sanita mikanangag namon Salamat kayo, Seminarian Benny Cabiara Tabamo, o ginaot nga imong ipadayon ang imo nga pag-eskwela sa pagkapari o hinaot nga ikaw mamahimog yun nga pari sa taliabot nga mga adlaw. O ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.